boko na miapono kwala kle enyasala alaba miawi zofa epanigba TV ke efuga atommunity bla etotutu ke egbenye jin enya efe ngeke bla efe fo adra gbele fe akpe efe bla efe fo ada alaba ga kwa debe ma ahnya jo avanami va afi mi agare nya jo dike miating akpo mi le satellite double LNG nanyaba agbalasio miating akpo mi le fuma alaba emo 17 platform jinya atan academia no le nene maka nyatin academia no le Facebook kle YouTube nemnya anglo epanigba TV ko ke nya akpom nya fa na o ke ma akogere ngodo nya ojina mikpata nya selagbe fa nya ojuma be pobito ku kpata fa na ame evele ayiwo agloba wo awuntu ade le daboya eta nene maka nya selagbe fa nya ojuma be tadidi fa dojikpola biacho hahame fa Africa hame fa yamabuja fa sibe wa ado boblo Ghana fa tadi fa wo le yamabudodo nene maka mi selagbe fa nya juma be gen dugama fa so tawekpa wo fa okupata fa na nene fa bukula wo yole gen to me kple wo fa kpadang to le ayi wo ahoga gade chowu agaike wo ado le evu fe hehe enu le mozola sita ami apunu kwa kwanya sala aya kwe bodo a fana nyagbo le agba fe anya jomeke na adon kutibe nuslin ewe English dictionary adamagbana be matela nya jo hem vana mi ke nya mai nya jo vana mi nyankwenye Emmanuela Noelen Chineko. Oh. No silence ever English dictionary. Ya tepe. Mais si dictionary ka zo afi e passer ke. No silence ever English dictionary standard ton ya. Standard ya. Enyona de view kanu le basic level. Enyona americano le SHS. Enyona americano le university. Alo le language on. Na nya make manya be view. E be a strong be kra ha. No silence ever English dictionary. Enyona ha. Amasia make na nya be view mo jura po. E be a strong be ha. No silence ever English dictionary. Enyo na wa mama. Na le dile go so ma de na kula. Atia place order le Amazon allo number can na call screen Nigeria opo to me to the can na WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa conveno akpe no silence ever English dictionary enyon to Nyapanu kpala kwanya saloma akogranya John to dinamika dukopola John Dramani Mahama ga atras leba jidudwa enu ake alabe o ade avawanya o dojipola efe kpedanto NS Broja Demfile avawanya o me eye wo egade do asinele dukopola efe do le bewa anye adandola le dukwa fe tenono de nonomewo nu kple dzadzraɖo ɖe nudzɔdzɔ kpatawo ŋuti alebe nenema ke wo eɖe dukɔa ƒe dɔdzikpɔla yi ekpɔa dɔwɔnawo tɔxɛwo egbɔ le dukɔa me yi nye Emmanuel edze kum be wòanye dɔwɔnyawo dɔdzikpɔla ƒe etatɔ eyime Dr. Abdul Rashid Pepo hã ava exɔ eteƒe le dukɔa ƒe dɔwɔna tɔxɛwo alebe eya nye dukɔkplɔla John Dramani Mahama ƒe tɔtrɔ evelia le gbãtɔ yi wo ewɔ le dzinu ya ƒe ŋkeke adra edzi emegbe yi me Kenneth Gilbert Adjei ye eʋu yi aʋawɔdɔwɔƒea eye Ahmed Ibrahim eʋu yi dɔwo kple aƒewo ƒe dɔwɔƒea wo amakɔganya dɔwu dinamik kpata ke tsaɖiɖi kple ƒe dɔdzikpɔla Ablajifa Gomashi eƒoe ɖe Afrika xexame katã ƒe yameŋuɖoƒea dɔwɔƒea nu be woado Ghana ƒe tsaɖiƒewo ɖe ŋgɔ le woƒe yameŋuɖoɖo me alebe le kpekpe aɖe yi wo ewɔ le kple African World Airlines ƒe dɔdzikpɔlawo mea ebia tso yameŋudɔwɔƒea si be woaɖe gbeƒã teƒe yiwo woayi atsɔ ado dukɔwo ƒe tsaɖiɖi ɖe ŋgɔ.
Dɔwɔƒe dɔdzikpɔla Honorable Jifa Ablagomashi fue ɖe Afrika xixia me yameŋuɖoƒe dɔwɔƒe awa nubewawa akpasese ɖe le Ghana dodo ɖe ŋgɔme abe tsaɖiƒe ene. Minista Jifa Gomashi bia tso yameŋudɔwɔƒe si be woazã eƒe yameŋuɖoɖo kple mɔwo bubu atsɔ ade Ghana ƒe tsaɖiɖi ƒe nukpɔkpɔwo, dekɔnuwo, domenyinuwo kpli nutovɛ afia dukɔa me kple dukɔawo dome mɔzɔlawo siaa. Nyabiase sia nye agbagbadzedze be woaɖi Ghana ƒe dzedzeme ɖe edzi be anye tsaɖiƒe si woɖi wu eye wòahe amedzro geɖe vɛ eye wole kpekpem ɖe nutoamedɔwɔƒe hã nu be hã nu le tsaɖiɖi kpli amedzrodzeƒe ƒe dɔwɔƒewo hã nu. Minista la te gbe ɖe nuwɔwɔ aduadu ƒe vivinyenye dzi le tsaɖiɖi dɔwɔƒea kple yameŋudɔwɔƒeawo dome eye wòde dzesi be yameŋuɖoɖo ate ŋu akpe ɖe Ghana ƒe tsaɖiɖi dɔwɔƒe ƒe dzidziɖedzinu ŋutɔ. Ame míaƒe nukpɔla kple nyaselema akpɔ mi agre nyadzɔɖu dzi ke nutome dzɔdzɔmeŋutinunya kple mɔɖaŋununya ƒe dziɖuɖumegã yi wo eɖo Dr. Zanetɔ Ajimai Rawlings egblɔ be ele be mɔhehe ɖe takeaway gbawo alo styrofoam nuɖuɖu ƒe agbawo na anɔ anyi le dukɔ me ye wo egblɔ be ale Environmental Protection Agency yi enye nutometakpɔha woalé ŋku ɖe nenem ƒe wɔna nu alebe woana alé ƒe 2022 ƒe dzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔa dziƒevie be ɣeyiɣi mamlɛtɔ mae nye ɣeyiɣi ke woatsɔ axe mɔ ɖe nenem ƒe takeaway gbã yawo nu be ma adzra nu ɖe me alo woatsɔe tso duta vɛ alo woawɔe le dukɔa me hena nuɖuɖu le eme o. Alebe eyi wònɔ nu ƒom le eƒe numekuku me le egba dzia ƒe ŋkekea dzia egblɔ be egba nunya kple mɔɖaŋununya ƒe dziɖuɖumegã si woɖo Dr. Zenetɔ Ajimai Rawlings bia be woawɔ se si Ghana do be woaxe mɔ ɖe polythene foam nuwɔna siwo woyɔna zi geɖe be centrofoam alo takeaway pack nu la dzi vevie. Esi wòva sewɔtakpekpea ƒe ameɖoɖo kɔmiti ŋkume le ƒe dzinu enya ƒe ŋkeke 27 dzi la, egblɔ be ele be woalé ƒe dzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ le ƒe 2027 ƒe ŋkeke mamlɛtɔ si dzi woxe mɔ ɖe nuwo wɔwɔwoa wotsɔtsɔ tso duta, womama, wodzadzra kpli wozazã nu la me ɖe asi. Zenetɔ ʋli nya be afɔku siwo polythene gbeɖuɖɔ hena na nutome la lolo akpa be woaŋe aɖaʋa aƒu edzi. Egblɔ be nutometakpɔha EPA dze dukɔa ƒe hehenana gɔmexoxo do ŋgɔ na mɔxexe ɖea doa nu. Ede gbe ɖe edzi be edziwɔwɔ dzidzedzetɔe abia be woatrɔ nuwɔna dukɔa ƒe hehenana, dzideƒo na amenɔewo kple tohehe tsɔ kpe ɖe sedziwɔwɔ sesiawo ŋu. Eɖo ŋku edzi hã be tso blema ke la, amewo tsɔa woawo ŋutɔ ƒe ŋgoewo ne wole nuɖuɖu ƒlem si do susu ɖa be le be Ghana natrɔ ayi nuwɔna siwo me gblẽ nu le nutoame nu gbɔ. Amiaƒe nukpɔla kple nyaselema agakplɔ mi agre nyadzɔɖu dzi ke Ghana dukɔ ƒe koko agbledelawo eƒe habɔbɔa egblɔ be dziɖuɖua mebia gbe agbledela yiwo le dukɔa me sɔŋ hafi eda asi ɖe eƒe ya ƒe kokobɔ bio alo eseyeyea edzi o. Alebe nyanuɖela Nana Edna Evelia egblɔ na nyadzɔdzɔdɔwɔƒe ɖeka egbe be aɖaŋuɖoɖoa menyo o alebe eye wowɔe kaba ɖe ɖaseɖigbalẽa yi eɖe fia be ehiã nukpata ewɔwɔ te alebe ye wo egblɔ be wome egblɔ nya aɖeke na eye hã le nenem ƒe egbebiabia me o alebe dukɔkplɔla John Dramani Mahama ede asi esea ete le etsɔyi va ya edzi
yi ewebe agbedela aɖewo yiwo nye amemade ha yiwo le sewɔtakpekpea me hã kple NPP dunyaheha sia hã egblɔ be ehiã be woaɖo aɖaŋu geɖewu hafi ada asi ɖe nenem ƒe esea dzi alebe kokobɔd gblɔ be eŋutinunyalawo kple sewɔtakpekpea lé ŋku ɖe esea nu kɔtɔe nyuie hafi eda asi ɖe nenem ƒe esea dzi. Ale makɔ ge ɖe nyadzɔ bubu dzi na mi ke nusẽnyawo dɔdzikpɔha enye Energy Commission bia tso amedzrodzeƒetɔwo si be woazã mɔ yiwo ƒe ŋusẽ le nyuie atsɔ aɖe electric ŋusẽ dzizazã akpɔtɔ alebe le kpekpe aɖe yi wo ewɔ le tamalẽmea dɔdzikpɔha egblɔ na dɔwɔlawo be woaƒo azã na mɔ yiwo nu wome ewɔ ɖoɖoɖo eye woana fridziwo na anɔ dzoxɔ ɖe tɔŋgbi yi ke womanɔ eʋum zi geɖe o. Ŋusẽdɔwɔƒe ƒoe ɖe amedzrodzeƒewo nu le Ghana katã be woawɔ ŋusẽzaza nyuie ƒe mɔnuwo eye woazã mɔ siwo nu wowɔ ɖoɖoɖo nyuie atsɔ ade electric ŋusẽzaza kple dɔwɔwɔ ƒe gazaza dzi akpɔtɔ. Esi dɔdzikpɔha la nɔ nu ƒom le ame siwo kpɔ gome le eme ƒe nuƒoƒo kple amedzrodzeƒetɔwo kple dɔdzikpɔlawo le temalime la, egblɔ be amedzrodzeƒewo le electric ŋusẽzãlawu dome le esi woɖoa nu ɖe yaƒoƒomɔ, akaɖi, nufamɔ, nudzadzra kple aɖaŋunuwo nu vevie ta. Dɔdzikpɔha do aɖaŋu na amedzrodzeƒeawo be woazã mɔ siwo zã ŋusẽ nyuie aɖe dɔwɔnuwo eme ahawɔ wo ŋdɔ nyuie eye woaƒo asa na nuwɔna siwo ana electric ŋusẽzaza na dzi ɖe edzi. Ekafu koŋ be woaɖe fridziwo ɖa tso dzoxɔxɔtsoƒewo gbɔ eye woaɖe fridziwo ƒe ʋɔtruwo ʋuʋu enu dzi akpɔtɔ. Amedzrodzeƒeawo ƒe habɔbɔ si le dziehe nutome hã ɖe tsi ƒo na hameviwo be woatsɔ yaƒoƒomɔ kple fridzi siwo ƒe dzesi mede nyuie o aɖɔli esiwo zã ŋusẽ nyuie o vevie eye woatrɔ ɖe LED kaɖiwo nu. Ŋusẽnyawo gbɔkpɔha kple ŋusẽzaza nyuiewu akpe ɖe amedzrodzeƒewo nu woaɖe electric ŋusẽƒewo dzi akpɔtɔ. Woana woƒe dɔwɔwɔ nyuie kple hoʋiʋli nanyo ɖe edzi eye woaɖe ŋusẽ siwo gblẽ le nutoa me dzi akpɔtɔ. Miaƒe nukpɔla kple nyaselawo ma akpɔ mi age ɖe nyadzɔɖu dzi ke atikewɔla gã aɖe yi le asrafowo ƒe dɔnɔkɔdzi yi nye 37 Military Hospital Dr. Thomas Agbemaƒle ye egblɔ be míaƒe agbenɔnɔ vevietɔ nuɖuɖu gbe ʋusɔgbɔdɔléle tsona ƒe akpa gãtɔ tsona alebe egblɔ be ʋusɔgbɔdɔléla enyi to le ewo ɖe sia ɖe me exɔa agbagba dɔléle yi enye ischemic stroke yi dzɔna le ʋuka aɖe yi ege ɖe ahɔhɔkawo emea eye wo exea enu alebe eɖe nyame alebe le nyateƒeka aɖe yi wo eɖe ɖe go me eyi wònɔ nu ƒom le nyadzɔdzɔdɔwɔƒe ɖeka le dziŋua ƒe ŋkeke blaeve adea edzia enu egblɔ be nuɖuɖu yiwo me ami le nana cholesterol yi exea eʋukawo eme yi ke meɖea mo ne eʋuwo be woatsa le míaƒe elãwo me alebe le eƒe nyanua eɖe me be ʋusɔgbɔdɔ ƒomevi eve sɔ̃e eli yi enye ʋusɔgbɔdɔ yi nenye be eʋuka aɖe egba nenema ke hã nenye be eʋuka aɖe hã exe ye exena nenem ƒe ʋusɔgbɔdɔléle alo stroke yi ke nye gbagbadɔ evana amegbetɔƒomeawo dzi alebe nyateƒekawo eɖee fia be exlɔ̃ nu edzoadza ku ɖe ami ɖuɖu ŋuti hena dukɔa katã ƒe dedienɔnɔ. Míaƒe nukpɔla kple nyaselawo ma akplɔ mi age ɖe nyadzɔɖu dzi ke again dugame ƒe sewɔtakpekpea le trɔtrɔ ʋukula eyi wo exɔ ga yi wu ʋuɖoƒe yi ke wo exena le mɔzɔla aɖewo si
le again alebe gain ntome dugame ƒe sewɔtakpekpea wo egblɔ be wole ʋukulawo etɔ̃ kple metivia etɔ̃ hã le blaɖa dzinia ƒe ŋkeke bla-evevɔ-atɔ̃a egbe le efia ga atɔ̃ kɔ yi ɖe efia ga adre dome nɔ alebe le emɔ yiwo etso CBD kɔ yi ɖe Awoshi nenema ke Kasua kple Madina emɔdodoa dzi alebe nyatakawo eɖe fia be wo ekplɔ nuxlɔame yi dumemega yi ke enye Michael kpakpo Alote ena tso ʋuɖoƒewo ƒe edzidziɖedzia enu egbɔ alebe ame yiwo wo ebu fɔea woawoe enye aƒetɔ Joseph Boni, Francis Morgan, Foster Osei, Benjamin Ofori Ata, nenema ke hã Emmanuel Adrefu kple Emmanuel Pa Eko Amesa woe enye ame yiko nu wole dikem le alebe wokukpetaƒe na wo na yi ke ku ɖe nenem ƒe ebuƒe ƒe edzidziɖedzea nu le dukɔa me ŋuti. Anya ƒe nukpɔla kple nyasela ma akplɔ mi age ɖe nyadzɔ bubu dzi ke kpovitɔ yiwo le Savannah ŋutɔme wo ekukpetaƒe na ame eve le eyi wo egblɔ be wo ewu ɖekakpui ŋutsuvi aɖe le Daboya le North Gonja ŋutɔme ta alebe nyatakawo eɖe fia be ame yiwo nu wole ɖikem la woawoe enye Abdullahi edze yi xɔ ƒe bla-evevɔ-atɔ̃ nenema ke yi ke enye Atikpala kple Isa Mahama yi xɔ ƒe bla-evevɔ-eve yi enye sukuvi yiwo ɖe egblɔ. Ame siwo nu wole ɖikem le la Savannah ŋutome kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe lé ame eve siwo wole ɖikem le alo le Nazabu esiwo gblɔ be wowu ɖekakpui aɖe le Daboya le North Gonja ŋutome le Savannah ŋutome ta. Ame siwo nu wole ɖikem le la nye Atikpala Edze Abdullahi si xɔ ƒe bla-evevɔ-atɔ̃ kple sukuvi Isa Mahama si xɔ ƒe bla-evevɔ-eve. Kpovitɔwo gblɔ be woƒe lele kplɔ numekuku siwo wowɔ le nudzɔdzɔa nu ɖo si wolé ɖe vidio aɖe si kaka ɖe hadome nyatakakadzraɖoƒewo me. Wogblɔ be wodze ame si nu wowɔ nu vevia si ŋkɔe nye Yabunura dzi le esi wòtsɔ nya ɖe enu be efi lãgbalẽ eye emegbe wòku le abi siwo wòxɔ le ame dzidzedzea me ta. Ame eve siwo wobu fɔe la le kpovitɔwo ƒe gaxɔme hele kpekpem ɖe numekukuwo nu esime kpovitɔwo dzi ame etɔ̃lia si wobu fɔe si le ablɔɖe me fia la didi gɔme. Numekukuawo le edzi yim be yewoanya nudzɔdzɔa ƒe nɔnɔme blibo eye woatsɔ ame siwo katã do ƒome kple nuvulewɔwɔ siwo wogblɔ be wowɔ la ayi ʋɔnue. alebe míaƒe nukpɔla kple nyasema akplɔ mi age ɖe gbetanyadzɔ dzi ke Togo mi xɔ nutsotso tso Togo dɔme be edɔ yi ke wo wɔna yi ke na wo kaka ɖe dzi ega tso gadzraɖoƒewo be woado ga na agbledela suewo bɔbɔe le dɔwɔwɔ mea be woakpe asi ɖe woƒe agbledede nua egale dɔ wɔm alebe edɔa ƒe ƒuƒoƒoa kple gadzraɖoƒewo kple agbledede ƒe dɔwɔƒe ƒe dɔwɔlawo le kpali me atakpa me kple nuto bubuwo sia yi ke le Togo nutoawo me be yewoadzro gadodo ƒe ɖoɖowo kple ale yi agbledelawo ate ŋu abiae eme alebe enya ya eva le eyime agbledede exɔa gadzraɖoƒe ƒe gadodo ƒe alafamemama etɔ̃ ko le Togo dua me yi le alafamemama atɔ̃ ƒe taɖodzinu yi wo eɖo ɖe dukɔa nu na ƒe akpe eve bla-evevɔ-adre nu sã alebe wo edze ɖoɖoa egɔme le ƒe akpe eve bla-evea me be woakpe asi ɖe agbledela suewo nu be woahã woate ŋu akpɔ dɔwɔɖui awɔ edɔ ɖe le ŋutɔa me.
Makogaranya jawu dinami alaba mi ahon toto ba bagre dama yi al Burkina Faso dikpola sunabel globe nanampa achia pa bubu ateng ada agomato fida yi nya jinya pangaka bla ebo nya ji nya achoyi agbona alaba chi do kwa globe todi sasra pa kokom le meta alafa bla eto vo ene fifia eye apa yoyom edo alafa mama bla aseke vo eto kple enuvia de le di ye wo eglobe wa vu nana pe echidodo pe nanya be echidodo pe kokom edo mita alafa bla eto vo ene kple enuvia de le dia ye wa avunana pe dama alebe dodikpo ha ekplo ha be todi sasra ada nye kompega yi le Burkina Faso dome ha le meta alafa deka bla adre vo enyi yi alafa mama bla enyi vo deke yo fun yi ewebe wo avui epe chidodo pe to jinu chojin gbanto me le epe ya me be wa ale to sisio pe kokome de ete makagara nyajo wo bujina le be myagara Nigeria duko me ka do pe dojikpola David nwahi abiacho do pe yi ekpo Benin koide Asaba mododo ganjia sibe wa ademona jirudwa be wa akplo contractor bubuo yo na bi ko wo be wa ava aide doji aye wo eglo be edo yika wo na wa wo dopo edo wo chojin wi adenya ya wo ma etin awu edo anu alabanya ta ka wo ade fia be le pepe ada yi wo awola Benima ada sana do kwa be wa ade mohanuo ada nana maka wa agbogbo ango ade nana fa amododo eji ada no alaba wa anyo aye wa ado chijofo ado yode egbo alaba ado fa ntoma jidula yin mande okpebola ye kple so ta we fa mano la yikanya owo onye so ye ha de klami do kwa le ayi wo ma awodo nyota ayi ma Benin koide Asaba mododo ga wo pa modada do pa de kukuba wa ana yi adaba wa awu adwa nti aya fanu kpala kwenya sala aya kpe bubu ado ma vana mile egbefe enya zome va hafi ma ajola miagboa ma aga tonya dina miake alaba mi sala egbefe nya zome ba kpovito ku ekpetape na ame evele ayi wo eglobe wo ewu ntuvi adele yi wo ade yika wo akọ yokumi le daboya le gonja ntome nene maka ha misele agbafanya zo be tadidi fa dojikpola ablaji fa gomashi biacho Africa ha makata fa yamavu dopwa sibe wa ado boblo Ghana chadi fa o le yamavu dodo emme nene maka ha misele agbafanya zo be dugame fa so takpekpa le bukulawo kple woƒe metivio le ayi wo ahoga yike mele esenu be wa axɔ le yinye ʋuɖoƒe yike mele be woaxɔ le mɔzɔlawo si oa ta yi wo ku kpetaƒe na wo le ege ŋutɔme anyaƒe nukpɔla kple enyasela eya kple bubu aɖewoe me va na mi ke na aɖo ŋku dzi be ate ŋu akpɔ mi le agbadzi le Searchlight LLN dzi le Emo 17 platform nenema ke hã ate ake ɖe mia nu le Facebook kple YouTube alebe na aŋlɔ Evenyigba TV ko na ake ɖe mia nu alebe na kpɔ míaƒe bɔ na susueawo alebe míaƒe nukpɔla kple nyaselawo na aɖo ŋku dzi be Nusling Ewe English Dictionary woawoe ede megbe na be mate ŋu ehe nya dze va na mi ke enya me he nya dze va na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Dzineku mekla mi. Nuslin's Ewe English Dictionary nyatepe me si dictionary akara ka zo afi di pasi ke
Nusilins ever English dictionary standard ton standard and you know the view and you know the view canola basic level and you know Americanola SHS and you know Americanola University allow the language you nanya make my never view and be a strong but Nusilins ever English dictionary and you know I'm a make an never view module and be a strong but Nusilins ever English dictionary and you know mama nala dile ko so ma dan na kula atia place order le Amazon allo number can na call screen Nigeria opo dumi to de can na WhatsApp afisi african la nya call Nusilins ever English dictionary akwa conveno akpe Nusilins ever English dictionary enyon to